Good afternoon, Kenya. Ni tariki 10 Julai mwaka 2024. Kuwatweni kirinteto chiewero thamwanja bitawa Mutembe Edward. Tukambriria haritwa basukuru obundi ya mitungu ni bandamanite bakiriana na etuare kuthamu ko mwarimu wo munene. Rito baba duwa batiandino ntubo kuthamu ko mwarimu bakiwa sukuru etitoro ko batere mwarimu akeya wita ni bandamanite mwanka thokone ya mitungu. Rabethirite nende bakiwa tombaru ne MC Wanteriwe Vance Mawira ro kure Borisi bedire baikira rito bo karino ntune kyoto kyo bakondamanira na maandamano yo ni yathiri. Nauliza mbona waleka street light kama haziwezi waka. Tunatoka shule late, students hakuna, tunatembea kwa giza. Sasa watu kusikia street light. Sisi kama comrades wa Mitungu Technical Training Institute tumekasirika sana. Comrades power! Nitoboe! Asira yetu wakati mama yetu ametolewa bila hata sisi kukua consultant. That is the first mistake. Comrades power! Wakati principal alikuja hapa, yes, 2 years ago, zile development tumekuwa nazo hapa ndani ya shule ni nyingi. Ukweli uongo. Alafu sasa tunakuja kuambiwa mama yetu amepigwa transfer, amepelekwa sijui wapi. Hata hatujui kwenye ameenda. Hatujui hata kama ako safe kwenye ameenda. Sisi what we want is nobody else other than Madam. Kama jenzi wa Mitungu pia sisi umechoka. Tunataka principal wetu arudishwe, tumechoka. Dean wetu hayuko fair. Wanatupatia transfer siku mbili aje. That's not fair. We don't want that new principal. Tunataka wetu. Ukiona Mitungu Technical, we have been very peaceful. Unaona? Na mimi hapa leo sijakuja peke yangu. Mimi my entire council, my entire comrades tumeamua lazima leo tusikizwe. Reason being sisi tumekuwa tukikuwa na conversations. All these conversations hazijakuwa zikiboa any fruits. Tukamit hadi na kina the jurisdiction leaders of the area. Unaona? But all those meetings hazijakuwa successful. Baraletero ya new principal kinyawa we urante kumenya nore kwejete nene ya Mitungu, but ndathikeria their concerns are valid. Enonto personally ndreje the principal uraringiro transfer Madam Lucy Mageria Dhambura na nakarite Mitungu Technical Training Institute maybe for a period of not more than 3 years. Na kumarere jire batwe na community twagwatanire nawe nikenda tumba kuona institution yetu ni gukura bubwega. Kinyani inde kwirwo na retere ndachiuria biuria ndachiuria kakurare na normal reshuffling ya principals throughout the country kana ka Mitungu agenera targeted. Nondo ntere igua principal Mukiria Technical Training Institute agwita ntere igua principal wa Karumo agwita ntere igua principal wa Meru National Polytechnic agwita ntere igua principal wa Kirua Technical Training Institute agwita but niki wa Mitungu no yake uraere targeted in this reshuffle. Teka tukugenyora wejete atable lakini sometimes itobati kuragia biuria nenya tuketha tu informed as a community na mono atongereba community. But currently ura wejete ntijera akajete na witho kana na atano ndero adinova was done yesterday na batu tu community na mono ntongeretia kariba Mitungu twina a lot of concern kire institution yera no the concerned office mono ere rungamirite rwangirwa kithomo higher education na kinya office ya our MP. Kindly get to the bottom of this matter. No twene kumenyimbi ongwe kuendelea. Nonto te kawaida principal aruma kulitwa institution aruma gwikwengi na te community complain te kagwe na makosa turero na thithetie inkori arito nabo nonto it is their right to kuthithia demonstration. Na ngera askari betu bakatumira excessive force. Iba there akiba by security, let them ventilate, let them picket, let them air out their grievances. Mwankapa dikero nonto it is a right that is enshrined in the constitution. Na ituone te maandamano ya mengi raja karikete so nte kwenda inkwera our security team tote kwa kona scenario jairi rare na Nairobi na kongi anto bakira thanga wana bunduki live bullets nonto bwa just kumira kwa their
munini wa chibu nterechia kirangare tharaka na uritia kari wiko karibu intobio nontubo wamba bora bwingite muno nturene akiari wite wamba bwandethia muno bwankuku na mburi nibwite thuna mbere kaitene kalanto ba mami aikira karibu wira ne badrikari kuongelo karia ntereu Paul Kabithi aina dibotie ikurumanira na wamba bwa nyamu cia ndeithia guntu kwa nguku ng'ombe na mburi ntere cia tharaka gamuthaka uyu gukuruba gatigati kuma ntere cia karuma wa dini ya marimanti agitariria bura wamba ubu burendereaga gwake muci utugo bagukira muthenya kwe mthi tugo kuri tugo into tha mwanja ndaraigiro mburi ithatu na ndaiyo nguku kenda na rira ndaigiro nguku ikiaria ndauma tumana mwekuru mtu mwana alitroni mtu muya agitira njagatigati na bangi baire bogi bomunda na ora ndathingatira thungia mikwaye ni akuranga mikwaye agwanthiguru atambagi na mbagi nlugirio mionire ndaithira ina nguku inya chamba imwe na migoma ithatu irenge jiurire I migoma itano no yurire na gukira ndiarezi kinya mburi jiguri kuthi na twaje guthingata makinya finally twathi kwithira makinya mburi na arakithakani kama ni kauzi jithito no itha ikito kithakani hakuina barabara inijo tumbia kunusuru muthaka uyu akiuga gwagiambo karibu tabarikirie ntere ino watu kwa thirikari insecurity ni thukire mono mathaa ma utugo anto kwanga utugo bikibiki ukuruka utugo ikamatete mburi ikamatete kuna rimwa mambo mami yatha mwanya nya bikibiki ni kurukite tutako mbio kamata na watu na vitu kuyo kwa thirikari yetu jari namna ya bora tumba kuiga security kinyatio tingo ntorani tieto kwa dira security to kiareria na assistant chief wa Kirangare sublocation bwana Njeru Kimbo iguru ria wambobo ba kwena gwamba to reportere toe anto bakuia nguku bakuia mburi na wathaira itheria rutero marimanti market kuri anto bakurarambike baiyetwa bikibiki na inkwenda kuromba tori nonto anto bamba muno baba kuia nguku na anto bagwithin muntu tiomba kuma mukothi maya kuia nguku Kirangare ndiromba anto beto itutuike macho itutuike anto bakuraithĩria mĩciĩ ya anto babange tuona muntu tutakumenya tukaripoti turetero report menya anto bakuthuka bici cietu menya anto bakuthuka kuthigwa polisi mpathi ba report na baigwa kuri muntu bago suspect menya anto bayukia sheria njarani iba turetere report tio tukathukia atua cia sheria kenda tumba gutethania wamba bobo kunyibwa mburi bobo nguku tuwamba toto nini wanairibi kukethomendani irombara bwana Kimbo kiribara na bobatwire maplotini thina enu kwena anto bakuia bikibiki cianto marimanti na ndiromba muntu ura kwena bikibiki yake waya kuigwa mama mutani thongira mutani uro mama gana bikibiki yaku na hakikisho kuinga bikibiki yaku na nkirombaga akariba marimanti wathongira bura yakinye thare ndia kumama proti singwe nonto kwa mwankira nonto kwamba bobo muntu ura tukaethagira nja mathaa mara makuru maraya motugo tukamuyukiria sheria tukati map na police tuone marimanti yotueka secure nonto tutirekeria amba thoko yetu batwinyangiria biashara bwana Kimbo akirute kanukia rinene kirima ng'ei baraba kuiga batiomba kuruta nguo ino akuiyaga antu na kunyarira mugongo so inkuromba na bibio ana beto kana kurubeto ne kurubeto bio bukuia ntugo sienu nintare nonto tokabo trace tokabo dhingata na tokabo gwata na wona tobo gwata seria kayo kia mukondo wayo nonto tutietigeria muntu akethara tandite muntu narute gwira itwatomerie kuma rira mbura yamberie kura antu ibathimendani itwaugire muntu ura tari nguku Kirangare no ndabwirire ntikwenda kwithira mucio tari nguku kinyo mugu ndethira mucio aku tari nguku kambira na tokuruthaku nonto muntu ura tari na nguku mukebe wa ndengo no kugura nguku kwa winkuromba antu betu wakira muntu na ikire bindi guceria kuhakikisha mucio wake wena bia kuria bia kugana wena nguku na kira gintu gisarama na atitio na atita thirikari njukumu yetu ya kuhakikisha bio bure secure arabure tugachogia kuruta gwira yetu bura gukumbikana lakini na binde buromba buturetere report bona muntu butakweregwa bona muntu akarita mwamba menya bwengana nwe turetere ni report na ati ukaigwa ndi yagu every time batwita
Nkiripotera Uru TV kuma Ntereche Tharaka Bete wa Paul Gwakabithe Eneri Krinya urane mukaririte wanjuru ncheke kuma bore na rombete atongere bankathine na thirikari ya Kenya Kwanza kuthigira maoni ya Kenya kaiteneka nacho kete aromba kanisa kuthiranende icumire kaiteneka na kurombera nthikuru ya Kenya muna kwaria meambo ya kuboreria nkoro cia tongere bake enda Kenya icokanira reri na uchumi bo Kenya bukira itwane nthiguru yetu ya Kenya urera ari ukara ikora gutuika kwina winyangia ndene ya town cietu muno Nairobi na town wingi nontu bwa motion jwa areo kankuga generation yeu president kumromba ou agwitege akaraniria abo agerie aranirie nabo nikenda tumba kuona ntaira ya mantu jaja ndene ya nthiguru yetu kankuga untu bunde gutuntu bomba kuthithika butina butiari ri reconciliation gintu kia maana muno na antu bakatha bakimenya imbie kuendelea kinya cabinet president yatumba kuthwa ke ai wenka ke nethe na cabinet yewe nithirwe babage karandhuru na cabinet bachwe solution na ile komba kuthiria nthiguru iji na antu makanisa ona kinya kuru Herodas ibotere kuja amwe bonde nikenda tumba kuwathania nthiguru iji yetu itikeje kumbira mantu jaja kairi nontu ne aibu nthiguru yetu ikigere na antu baikujaga na ni antu babethi bara tutegemete miaka ingi twitete na mbere na ibo atongeria baruju ndiromba community yetu ya Trinity kana CFA on the antimaka bombe kuthirwa baikaria mwito jwetu muno kinya baba kurithia mwitone bakarina kuna cashment na bakare batakariti muno ba vigilance yake gitaramya nkie kuma ko bombe kuthirwa baikaria na muno nurseries bamenye nursery cito cia miti nontu nursery ikyo kiambiria kia mwito ukethota nursery mwito jitumba gutana mbere ko kira nko baromba ibetho bena ngwatano wau Nakuma kitu tuno tukuona kanya kamera ga kunoka chokerete na atoto ingi Wapwani mpo, Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada. Ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu. Nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi. Turingira thimu kurukira 0719 857 754 kana 0799 047 279. Riongera obishi yetu ira iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga Police Station, first floor, obishi namba 7 kana obishi ya Nkubu GM Plaza, second floor, obishi namba 3, Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. Tukugwate ogani Imperial College of Medical and Health Sciences ngogea undagitare yamba area wamba kumenya kireo kwenda kuthomera kenda gitane na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bo ibuoma shukuru enjaga ya undagitare egitaga ora college chionde cia undagitare batiko gita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ere enjaga buru egatara ritwa gutungata ajie boega nthigurune yonthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits such as using the advanced school library
which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. To kwa guarantee ugakenera gukara gwa kwaja. Kwiritaniria kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Utekuringa ndari. Twenda gajara mega kiria ritobeto kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ujukane ba mweri jwa kenda nibwetete na mbere itoko gwato geni nonto wa manto nkoroki arania na tuko kurokira 0719 223 223 kana waandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana wete kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Akariritie ba factory chakawa rungu rwa Meru Central Cooperative Union bwite nende bakambire bicwira kari bakawa ko no ntubira ne buraba ikire ni CS kindike mwankathai butakinyanira bakere bwite mwankathai ne bukumete hasara yankulukia milioni 30 ntuburaba kuwa bumanite na wamba bakawa na batetikire ntubo bwite na mbere muduri murioki na ntetwai mewamba bokawa kuonekana gi factory mwanya mwanya ndene kaunti Meru na mdhyo na arua atongire ba cooperative kawa ndene kaunti Meru barama na barea batongire strategy chakawa ni batrime na mdhyo na arua nikenda kwa rientairira bakathithia nikenda kuthiria wamba bubu na managers bonde ba that four societies ba Meru Central Coffee Union na kile kuturete na arua ni thine mwe ya wamba bwa kawa kawa kariwa na kaiwa gate kuona mukururio
na naru watu ya karande utoga twe enough is enough tuibange kwambiria daiji amba bamenya batu tukwibanga kuteka wakambero bakaiya kaire na bakaiya tukabamenya na tutetera tweja kubamenya katoka tukaingira na mibango era kia makiki adithia mibango toto ya kumishkua amba bateja members ba societies kinyabo ipati yokalia bokawa kuma na arua na tugwitikaniria batu twinde na kanywa na kauli kamwe tugakalia na thirikari na yetwe ukalia no tugwitikaniria kinya orua tugeta muchemani ju munene twite ngavana ethirwareo twite county commissioner county commander na atongeria bange bakowa kinya gitonga nwe chairman of marketing coffee marketing association tukamwita kenda tumba gwikaria kawa getu. Furthermore, cooperatives ni devolved function na ndi batu county itugwitikiria tugaitaniria ngugi na atongeria baba ni kenda tugetithia urimi bwa kawa na mbere na bonde kwa mena ndi betha bakirikania ati betha bekaria kawa kao nondo mwankira nandi ibombite gwita thara ya nkurukia milioni 30 kumene na wamba bubu cia thirikari irona thina na ntekwenda kwenda ciao ene ntekwa they are not doing enough no ntuli ikeja kuthwa ng'ombe jiri thatu na ara marsaveti ni kuthinga to na ndege ciwa kenda na cionekana ala iri the budgets zile bagota budgets ni mbiogiria thirikari ikira the same effort yeja kuona imbao bakuya kawaka na kawa kaliwa within 2 hours kwa tuko tikona kwa una ndege katukwa thirikari atiri kabeke mikakati tugeka as farmers tukaria kawa getu thirikari bayo ni tukarie for the last 6 years bautu turuzete kawa wathe 30 million na 30 million in a lot of impact ya poverty in our societies. Okay, there na society in society 9 so na mid around 10 na kawa kogete 30 million kwa na ndege atukujetie poverty back to the village na itukwenda kuligiriria 30 million is a lot of money. Iromba nandi ni kiri arimi batigiri bagutana mbere kuri makawa nonto mwankira nandi ntairira bekira bagatigira kawa gatire wa kairi tukurikania na kauri moja ankwenda kuthiri arimi betu gua tubera bakaigwa beno gua nonto mubango jura twakara ndi narwa na toumaju mubango jwa kuhakikisha ya kwamba kawa kao kenjare ni njega kwa winkuromba murimi wonde ure okurima kawa no ro raigitwe nkoro ewe kinoga nuntu kawa ne kaga wita kuiwa akaiwe no gwa kairi mibango to wekira yonde na twekira za account na ara turima kawa ndene ya Meru Central kuteno gwa bo bwingi igwe ni nkoro cienu inganiri nuntu ngugi yonde tukarita na tukarita tuteno gwa iko tukamenyera ntukwenda utie gutonyia youth na women na kawa gakiagwa kote youth yu tukwende tonya kawene gatonyera twa generation Z nto mienda kawene mbate ya kawene gakiyagwa na tukuwa kinya bara patureta randu ago kutwie tutekubenda kethera kwena thina no ire kutwie to control ni director of cooperatives Meru wengine wa kutoka Nairobi tu hataki Muthuri Murioki Oro TV mutirajo kangangi. Na kiri michetho macindano ya FKF gikombe ke kuruni ya chokerete final ya kombe ki githire chetho wari kenini ya Police Sacco Athletic Ulinzi Starlets na Kibera Soccer Ladies na akiaria Cliff Otieno urani mutetheri wa coach akiri Ulinzi Starlets awite ni baibangite boya kenda kuyukia kombe ki heita raya thatu. Ati tupige mdomo ati we are going to take this cup. No, sisi ni timu ya action. Wakuja kwa kiwanja tumenyane. Si they are ladies, we are ladies. Let the final whistle decide. Timu iko poa, preparation iko on notes. Imekuwa fiti last week na imekuwa na ups and down last week but one because ya demonstrations za Gen Z. But side to try our best. The team was prepared well. We are happy in training. The morale is very high.
and we have been boosted by the return of the likes of Cheryl and Airo and Sophie. They've come from RTS, and so it's a motivation for us to be on the verge of winning this cup for the third time, and we are so happy. The morale is high because the players know what they want. They want to be heroines. They want to make a name. They want to make a profile for themselves. So it's also a plus because as the coaching staffs, we are also getting to have a medal. So we are looking forward to more wins. Kushinda na have a win kama captain it's a good feeling. It's a good feeling, but more so pia kwa team pia ni feeling poa sana. So tunaweza taka tena tukue na hiyo feeling tena. Jutisha test feeling ya win. Mi naweza taka welcome mafans wote wa Ulinzi Starlets na Kibra, ndo game iko tamu wataangusha. Ono tukinye muthei wa nteto cia rutha mwanya gucokeria nkatho tuko watandite na uni kubangura yite kuma thaini mubango yuaregemeniete na mbere ukenera ibindi bia Waru TV twatendo yoro kiri mubango yo siasa.